na no ton na sa to mo bedo nko mi no so nya ado anko no ba na wafa we ba na wafa ena busa ma me we so ena makoye ma no bo ni bia me makoye onu ano ba ye no ka kire se ye ti sika so ekomu di afre de ekomu di ye pa na Bawumia no de wo abon kasa Bawumia da bon wo abon kasa se si anu enya akofo do no se yo man no eye Bawumia no se yo man no education you chop money free education and fair duane and to table so free education and mampuntu esigafo wo kuro mi ase nyina no enam se kakra wo motom titru ye ministers in MPs one and back free education because of say when sika e dey hwe ne banti school open or dey buy dem eko and say omu bia adwuma me enya bi ya yenso benya sika no ye dey tue school fees na aban no so enya sika no dey ade yempuntu nyuma wo kuro mi ya samre dey ye Okaishie market hanna samre ye dey adwenkyere no eble Ghana for na ye adwenkyere fe who is one out to aba e dey amano ye December 7th and na samre eguso a ye adwenkyere no ye Okaishie market ye no mo ntwe nkomo awa de party TV eso fi I find that NPP NDC na eko over 8 papa wa ye dey papa ye nto enya ma wa ye dey school ni ko ye wu so enya na go for the education ba si mutu enya papa we go so ni ba ko number 1 NPP ma ko se si ye free aso bi ada na ho ya ajuma na ho ya na so chele no na otu ano anu na ma meton enti anu no odi anu na me hwe ni school no obi wa wa ti free na nya me se free na o mo se anya no me me de me be ko school free no bra obi de ne ba na eko no oto ayi toilet roll oto pad ba ko hwini me ka cha mba ne sa hwe obi ne ma ode ba ne bia anim sha wo ne ma ode ba enti hwa ho ye me mane ni kakura mu bia ye dress wo bia sapa o mu bia obi wo de ne be ko awon to she anu anu so de ne ba na papa mami o jira mi nchen waya mi yonko brabo waya makoma mutofe waya mi twetwo mutwo ne ba ko free wo se anya busanso kala me ba busanso wa baka o ye nyina me ba menya free ba ko dia ka ni nyina me tuato sata mo unsa ko fota mo no agura ni baby school fees ni ajibo mu mienu enukre pa sata on free man o mo wi anu me madam for amene ni every year no wan hwe ne banko school no wode ni de asi da me de hwe school okay busa mami we obatena kwa busa nsa de na oton na sa to mo bedo nko mi no so nya ado anko no ba na wafa we ba na wafa ena busa mami we so ena makoye ma no bo ni bia me makoye ma abatu de number 1 na number 1 na number 1 na eko papa bebe ene to je ne no eti ni padu to sa ne baba ka to number 1 also number 7 number 1 no na eko eno na eko ena ma also number 7 number 1 ena fi de number 8 na eko number 8 na eko yasisemu akoya ni mu yasisemu pa afi we yasisemu yenye free education na so ye hu ya bra bo so yo ma yase dwa ko eko ye nto fi yenye sika mfa twa ye ma yase free education list no tente se tie ni mu ni akire December 7 o so so me se yasisemu okay mo nsem bachola December 7 o so asema to ba fi enfa na eko Bawumia MPP na adi na bo say MPP na say Ghana for 2 MPP so and adi enti e go say etua MPP so say se a baby ayede nya Ghana nkwa na ayede since COVID by baby ayede because me 11 years ago me go US last year December na mo US me call a lot of shops wa tutu no and adusua ebo kwala abrocha kwala bia ko school obi o ho adam opportunity
NDC so nya yankanda wo baby but na na brabo aye sansenyi because of school bia went to man konti into free education no better and Ghana for dey bia ye so ye say government one more manu ma is or ye individual say ye Ghana na more manu ma is because Cote d'Ivoire bibi ti Cote d'Ivoire e transit one city or Cote d'Ivoire Abidjan Echo north to Abidjan or one city into why the area mete e bottom 10 cities wa 9 cities wa 8 cities wa only they put blame into government into Bawumia no ko thank you wait na ready akọ shut the order wow chana na ko yeah see wow why was can be kakra wo so afi wona enya kokomoti oh afi de me dem hu so ye beto abanso me hu so hu so diga be sema na so beto oh me anka beto skete brazil ti semuda abato skete ya kwa ye ni ma ya ti semuda yeah that's it thank you yo okay yo me ba me di bochi yo I do watch yo ma me bacha di bacha from say ya frame me hana oba na hwa afia but December 7 NPP na NDC afia na enya kokoko na do committee command mi kokoro committee dia me di ma NPP na ko e shirado edi eti na basa NPP sa trap nya we so di enti a me basa NPP tina afiwe ekunya ne so ni se NPP ba inclusive one man no mu nya school enko a wo hye kona ni maami ni bi ni maami ni bie NPP ba ye obi abenya SS ni bi akọ obi enya krachi wo fie obi enya ejuma ye enti NPP a na eko eshi rado December 7 obi atimi nsan wa gene David na ba cheyero Mahama so ne campaign message no ma no so ento akoma o Mahama de ode echire enku kon kete ya ne mbo What's what I'm saying? I feel about way. Again, shall I want to say? The project from Nana him. MPP and a metro man. Fise kurasi ni bia wa shabe bia kurasi tu ni banya prempe college. Mete se meti fo kura ni wo, meti fo ni nyine kosu. Dia ko fo advice se me memie ni e be wie free education. Timi dia me dia ko fo ado de. Bawumia do no na metro man. Bibia ntimi ntisa ma dwene. Ma me 100 million meji e ba mi wura Bawumia na metro man. Yeah, that's it. Okay. Good. Maybe I saw you shall free about way about December 7. Who should sit in a to about few and echo. But so many Casabagana. I didn't think I got a form of pen no crack. Massa, no crack in the set. Massa, MPP by Massa, Omea, what free education by one more must see what end, one more mother do free education. One more must see free education in Yano, one more mother do echo. That is I see now, Banco free education. Not then, and what's it free education in Yadia for private school. Because Adriana will say, Obanisi, son, one gets a wolf, and I guess I will know how many times and I will feel you, Bano. Oh, my son, I'm going to fire and pen to cracker. So I said, well, any part of one crack, Chromia, Yanka, Grandpa. A call when woman told dear Passa, Yama, Menone, Yapa, Pan, Baby, school, University for her, Lego for her, as a force Yania. Such as it. And he said, on Nipanaba, oh, but Montreal baby, Namina baby, no my best Samuko, and also Ghana for politics about 20 and one Montequao, and so on one Yakina, every animal, but I want to was here, or Yanika Crank, when your baby, about the fire, and they are going with MPP, and one of I don't want to tell you, hey, you're bad, and this woman tell me say about no abaye, no abaye, yeah, abayo, yeah, MPP now. That's it. Thank you. On many more day, na ya mani nsino, yade akabeto kasodia, yabeto ama number 1. Free education nya kurano, yamabeko ako asako biom. Na nya kurano di yesi baby achese yesi. Ya bradodo, ukota mahabwa, ya tu nyamam, nyama ne akofa ye ntumi nton. Ne buade, nanso nanadu ya srawa. So free education dia, tamahabo nyama uyi no, nyama na ya de bana duty na anu ode ya srawa hu ya mabo. Na mani mbra from free education ni dia ya pe. Number 1 na
ko ye betim ho asetim ho biom ne paucho yes paucho biom te mahabo no manyama ne bra from na duty ne bra from na hiafo ekunafo eyisia ye ne bi ye nko school no yeso ye nya bi ne enton why na na do yesrawa ane Bawumia ye sha fia bato December 7th Ghana ye kwa bato NPP gina NDC so gina Ero Mahama wa yineti wo sha fia hwana fia wo gidi se Ghana fo nto aba na wo de wo kromotibe to aba de ama no mi bacho John Dramani Mahama thank you oba ye no oye adwuma pa ye wo adwuma papa wa ye mama tam na bibia yo possible thank you akufado any summit no omo ba ye no afidi enye kura Mahama ne mai ba na akufado enye kura onu ano ba ye no ka kire se ye ti sika so akomudi afidi akomudi ye pa na Bawumia no de wa bon kasankasa Bawumia da bon wa bon kasankasa se si anu enye akufado no se yo man no eye Bawumia no se yo man no adentia enko ye kura your advice me se wa bon kasankasa o man no nko ye me bra ene want me for 50 Ghana ye adwane ndi wo be ye jollof keke e bro 2 million o man enko ye utu ade 100 Ghana ne o chi ne 1.5 o chi ne 2 million ene na moto na ye tum o man na ye din kasankasa ene cement yan yentime your property o man enko ye nkoda na wo se free education nkoda be go school 1 month no ma bet na fie 4 months eti wa wo she school papa ni o man enko ye kura ina manu so yanto sikasam no so ye basa eduma ni o man no akofo ado ni Bawumia o ma be se yo man ni nti nkoda sori so mo ko abroach obi ma ko wu okwan so obi ma ko tof nsuo mu ama nsuo akwo mu esresi o man ni nhye da nko ye nti o man na ye basa nti we de ye sre Ghana fo nyi na mo ye ya no ba ko ne ye ntu akronfo we summit ni driver no ma be se yo man no nti me sre Ghana fo nyi na edu obata mo na se mo ko akoto aba mo de mo twa umbrella ni pe number 8 no na muntuma no na se mutuma no ewie yankopo obo suru ni asase no na se Mahama ba odi ni se betu no so ama de ye pe wo Ghana no yensa beka ama bibia be yo possible ama se munyina asetane de se ka se ye hwe mu kran ka ye nto okay but se wo hwe asetane anka wo nto aba but esa se ye pe okandini papa enti aba no whether rain or shine ye beto na mo to afi ho NDC NPP amanyuko yi afi ho na wo se fi wo do kokomo to aba manifesto no betima bo man Ghana kukudu eshi Bawumia onu ana eba obeto waso ade a obi aye adwuma esi ni aketua obi nyamaduro emebo obi sumefa woyamu a ana woyamu a wona wo se de yare no wo de kosa enti o mayamode a de kosa yare no so amaye enti Bawumia ono ana eba oba yema pacho yewura Mahama message wo de ba obi obedi bi so obetena konya so adibi okọ oba ebiem wo se wo hu message ahodo nyina waye enti obetena so magana embutu akoso se de MPP emu mani obe ni yema message o de atodwa ento akoma se bia Mahama ba obetuma ye mani oh you ani hwe a oni hwe obeye who say hwe a ye besi uso anka ye hye wo ma ye besi uso anka ye hye wo ma adwuma na akufu ado waye no adodankwa waye no wadu level bi yanka ne say e say 70 e was say Bawumia beto asema ne 100% ni e wo say adwuma no wawie anu achi no ai Jodi na chi betinya ba anu kwa de anu achi no ye kwa de MPP say yes simusu ni ajinyame on God wow on God ba ko pe thank you NDC ye rapport mu say ya ye do ma ahye ayi take away ade mu se ko le mu na fata ya to mu kra twene mu gala way osi ofa ba hwe afi about December 7th wo hwe asetenem ato aba MPP ne NDC amanyekwa wodo aka afi ho na ato aba ede ama no Bawumia wo chire mu kakra wo mu ne say se wo mu ba so no abaye fo bia enti me haye NDC de na wo mu hadwen Tiafi about 20 days December 7th otu aba ede ama NPP yes yeah that's it okay
Boss mpacho December 7 wo hwe so wasetena man abato ma wo so wasema na beka mijina me de FM dance jima Daniel metia o man no metia mpanifu o mo ma mu nyina e man mpanifu e president e MP e ministers metia obia nanado ba bia obia metia no waya adwuma waboa o man ni de sane o man no o man bia nanado waya bi ne tama so tisi e Bawumia na e ba ye nyina one Mahama o mu nyina obi aba ye pe ba die olie abatoa no ye bonya me pa se bibia nkojojo ye mpe akonsisam wu asem otu asem ne ye mpe saa ne oma no ye be se bibia tojojo na oma no efa ne ntuma pa ye de Ghana fa ne ntuma pa ye de efia nanado ni free access no de ba ye no eye abuwa bi na me de na ha minie me wie school 2013 SS BC ufri Jesus na oba SS ese di grade to so ye time na 6 to 25 sesi e no wan fa grade bia nto so sesi e no bi 40 50 kula na okosu eno ne de me ha me eno ne de sen campaign fo ne betena so no ko ma we hu bibi no ma ya ye ti free SS ne de enka be ya fa grade nya de ento so etu be free BC a be ko SS no 6 to 25 grade and 6 to 30 wa want me anya no 6 to 25 wa want no o mu nyina o ma feli o mu sasa anya dey esa enko kire ade mu wakanie ya de obi ase o mu se nipa miensa na esi obi anim so mo pre mienu ensem mo kan to asumu ba ko so asemo kan to asumu ni nyina ne sei ewi ase no eni kuro bi abeji ebe develop ya eye adwuma na develop kuro obi betu kwan kura ko obi kuro ma eye adwuma na okoye okoye enye school no okoko eti die mlante ne maba wa wo Ghana e pene se obenya adwuma ye because the obe ko school kura wie school adwuma kura na no ba be e ba be ye they say omu mienu no bi aba school 32 years school na no ma dwen wo so enti 32 years na nkura na wie school no mu gufie 32 years no mu nya adwuma anye ro ye mfa 8 years e ma na nakwa mbedi ako no mfa mi enwuma na sa nkura no mu tifie na mu nya adwuma anye ni nyina no mu nya adwuma anye na ye nya sika nhye boto ne ntimi hwe ma me ne papa no ene ye nananom na free education you chop money free education em fa aduane entu table so free education emma mpuntuo esigafo wo krom ya se nyina no enam se kakra wo mbotom titru ye ministers in MPs one and back free education because of say wanya sika e dey hwe ne banti school open ode ne bayere eko enti se omu bia adwuma me enya bi ya ye so benya sika no ne dey tue school fees na aban no so enya sika no dey ade ye mpuntu nyuma wo krom ya enti adwuma ne ehia industrialization ene ehia enti afiwe wa okwakoto ababia a wonya abaya adwuma wo ye individual wo hwe Ghana the population omo munya adwuma ye almost 70%. In the 70% yes ye to apa adwuma de a ene antuma na nakwa mbedi akọ no mfa adwuma mra na enya binye no ma ene munya de no ma ene masumdwe mlam ya mi nhira o ene adwuma pa mo ye ko de ba kope good me say NDC man 1 billion kura me to NDC man 1 billion kura me to NDC da o say ke nyebe gena fria ke nyebe gena fria Mahama ba mo ga NDC we kura de e dey say to MPP so MPP and my papa na MPP nti yes to MPP so obi ya we yiso mo ama se man kasa dwen wono mo se fense and MPP nya de MPP ya de pa nko kura se ba bia MPP ya de this am the NDC man 1 billion kura me to NDC e ka bibia me to NDC the NDC ba ye be dwen afri nkra e be dwen afri nkra you know Mahama e ba o mo dwen afri e be dwen afri anamo kwai e be dwen ese ndi ntumi kura e be dwen gidigidi o me wo ba den bebre obi ya be dwen obi ya we ada obi ya we so kwa ya we ada me busa wo ya wa na anya we o kasa wo ya wa na anya we amafo se ba bua amafo kasa Mahama ba bua amafo kasa wo na o kana sa amafo Ghana fo se ada Bawumia etuba Bawumia nyanku yanim bon se ma me o me ncheche mu de me akasa no me no fitita ma me hu abato nyina no me na MPP party a me akasa me fie obi a MPP for ana MPP ba me wa nya ho to ne mo since NDC ba because aha kwa me digwa no NDC ba me shania ma difficult ana MPP ba so am o de me shia nti me de bia me de me ma dwen ne me ma bato de me fu NPP nti me MPP ba me ni beti na ba December 7 era Mahama so kasa o yes sam na nti mo ma no ba ba ye o ma ne yes MPP ono so ne message ne nto wa so da bi Mahama den
intimi tomato misa okay oyo man penny wa di kwa be bi Mahama ye nyama bebele o Ghana ha bibia ese Mahama ye bia wa ye even kwa man kwa na etimi aye sympathy voting kwa Mahama ba Mahama ba so na obe transfer Mahama de so ye bia so ho odi timi bo anu wa ye eze ja obi nso ma me den e me ye bi vice president who ye bi awatamo so anatamo si hu ye yen man na kala sympathy voting ye to ma enti se wa ba be ye bia na wa ko no obi nso aye den aba be ye bi enti Mahama de minimum de Mahama de oyo man penny or papa bat time we need de ono de on pe be bi ntana Bawumia so ma me take over na hwe Bawumia be ya ma o me December 7 who say MB bet my din kunim oh and kunim den life critical and tell it funny from cry funny from cry a very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you will know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can, and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no.